Talatibiyag. Hoy, Ray, aday bagakan ka. Juanes? Umasidag ka, Ay, disturbo ka, mat. Ada pala kulutek ditadaya. Ag-birthday nila kay Kuinton umay alawas. Ha? Ay, bongga! Imbitado ka niya. Umaya ka. Isungarod adamagak ti Facebook mo. Tapno maiad ka ijay aramidak a GC. GC? Group chat. Ay, bongga! Ada pa GC at talaga, Kasapulan nga agsasarita tayo no asino ti umatenda. Ay na, basta siya umayak. Amumat kanya ako na pinangan. Ay! Day, tati paborito. Kahit anyang ti FB account mo. O sige, i-add na. Pot-pot. Anya? Itay pulatan ati pot. Anya klase nga FB account data. Ay na, i-type mo ti pot. Aha. Pot. Pot-pot. Ay po na yan. Siyak malangan di mangi-type. Nagado a reklamom. Oy, Ibing. Andito na akis. Kahit, anya ita, Agpakulot ka matan, kapakpakulot ko pa lang, hindi na palabas sa lawas. Ish. Kulot pa lang tibuok ko, Kulot ngagpaiso. Ngamni, nagangrag kaya. Pastra ka naman ita balayo, tapapintasan ka. Ay, ada nila kay ko. Man ano kuma? Apay, saan ka di akayat nila kay mo apumintas ti misis na? Ken may masapol nga agpapintas ka, girl. Agpa-birthday ni Lydia. Ha? Agpa-birthday gayam. Apay nga, adinak inimbitaran. Don't worry. Ibaga ka iraman na kay chat group tayo, tapno ma-update ka. Alala, basta ka na kun. Kulutag tabuok mo. Huh? Di ka madanagan. 50% ti discount mo. Pakulot, adi kala maumuma. Kas kala agrup-rupa anigritan. Na, masapol nga agpapintasak, Tagpa-birthday ka no ni Lydia. Ay, Ibeng. Uray niya pa iti aramidam saan ka pumintas. Ay, ikanakit din iti pagbayad ko kanire. May sama day ta bakla. Ay, jakman amo. No apay akas talaon iti panagtalag mo kunkwana. Tapay manan. Kino nagnisit akas lanwang. Saan na abagay ti agbakla? Ay na, saan samat akayat nila kay mo ti kaaddak dito balayo? Kuskusilapan na kaya. Sikakit di mo. Talaga akas talaang ti mata nila kay ko. Kaslag kuskusilap. Sa bagay matkit di kasla pang kiss nila kay mo. Ay, agtal na ka man. Di mo uyawin nila kay ko, Ay, sorry na Ay, nagwapo kaya nila kay mo. Katwan mo. Adtoy je bayad ko iti kinulot mo, abok ko. Ay, agyaman nak ebeng. Talumabas aki di balay dali dyan. Ta ibagang kay raman na ka iti group chat. Naglukon da ito'y are. Bakay? Nagagluto na. Ay na. Tila ichachat na da ito'y mat, Lydia. Wrong spelling. Ay, ingkagluto, Ibeng. Nay, adapay mo't kilaban. Kilaban man nanti kanan. Ipapudot mo na. Ay, nagmalmalam a cellphone tig mo. Makichachatak nga ro dito'y group chat me. Group chat. Para iti niya. Nalipatam ka din ti birthday tila kay ni Lydia. Inka ipapudutan atay kilaban, tamakichatak pa'y. Ibeng, agpartigayam ti asawa ni Lydia. Nay, kasano nga amom nana? Kat awan kamot ijay group chat me. Jak amo na ita group chat aday ta. Jak tupay amo ti agsilpon. Nakadamagan yung arod ngay.
Nagado pa kichismisan. Masapul pa'y aya maadaan ka iti group chat. Ket, imbitado kayaw. Ay, uray sana ka imbitado. Mapanaklata. Ay, masapul nga adda ka ijay group chat. Tapno ammom, no anya ti ited mo a regalo, nana. Regalo? Uso pa'y ay ati regalo? Kaya't yu asawan, saan kayo nga agregalo? Mapanak tulatan makipangan. Adula amin day tariga-regalo. Ay na! Bunggagayam at talaga ti birthday nila kay mo, Lydia. Agasa man day talitsyon nga oink, oink, oink. Kun 3 layers a cake, cake, cake. Ay na, nabasa magayam ijay GC. Ano fa? Kun ijat may covered court, di pa kaangayan na. Siyempre ado nga minti umatender a bisitang. Ay, ado? Sino ngay? Umay ni Mayor. Jay gwapo a mayor. Wen, kan inimbitarakmat ni Governor. Ay, bongga! Ayun gayam, amom ka di tinumber ni President. President! Sino a president? Kan ni Presidente Ay, ang bongga-bongga naman. Oray ni president, imbitaran? Iso nga rod adamdamagak tinumber na. Ay, i-chat mo i-JGC. Ang mga noam mo dagiti kakadwa tayo. O anya, mamatikan asahanak abasta-basta. Ray, umay ka man ditoy. Ay, Ray na tinagan ko. Sana Ray? Abay, di mo makita aya i-JGC. Ray na tinagan ko. Reyna, no Reyna. Ay, apay, pudno ka di da i-chat ni Lydia ijay group chat. Ay na, isumati ko na. Ay, umay ka no da mayor kan governor iji birthday nila kay na. Ay, pudno gayam. Umay sapay ni presidente. Oh, grabe. Kasla state dinner mo ti mapasamak. Saanan asinsinan a birthday? Ay, kasanungay. Kasapulan ka ding aggaon tayo? Ha? Amangan ngamin no ipagarup da a caterer tayo, no saan tayo nga aggaon? Ay, oo nga ano. Ay, aguray ka. Damagag tuman ijay GC tayo dayta. Kasanungay no umay ni presidente. Ada nga ta pa-red carpet na? Ay, sigurado Adan tupay fireworks na. Ray, intan aagkita iti marentaan agawn. Ay, wala niya. Tani, dandanin jay birthday. Ay. Isumot dahi tan ni Pare William. Ay, jay birthday? Ay, kantaan ta. O sige, O, sige. kablaawan ta. Agbilang ang iti talo. 1, 2, song, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nakamuan sa birthday. Ay, saan mo nga mo? Ni bakit mo? Anya ka dayjayan na ya. Taimpakaam mo naman. Ay, umay kami to Ay, agasuman. Umay kami maki-birthday. Ta umay kanumod dagiti opisyal. Sino nga opisyal? Kat no umay pa'y gayam ni president. President? Presidente ti Pilipinas? Ay, aguray kayo man. Diyan ka mo deta sige, panawon kayo tagawid Ha? Tindak man kasarita ni bakit ko. Tila aramidin na. Saan amabalin nga umay maki-birthday? Dagiti saan anak kagawn, nana? Ay, masapul anak kagawn. Katuan, day ta tinagtutungtungan ni iti GC. Ay, jak man lang amo dayta. Siyempre, awan ka ngamin ijay GC mi. Ay, kasanungay katawan mat gown ka. Agkita ka iti gown mo, nana. Kan masapon anang isit ti sapatos mo with heels. Ha? Ay, day takit din. Pangalalaak nga iti heels anang isay.
Kunak nga umayak la maghipangan. Kanagisuupot ko iti pansay. Lydia! Lydia! Ah, Anya jay nadamag ko nga umay da mayor kan governor? wen, umay da inton birthday. Umay pa hindi presidente, ah. Anya day tangar aramidam, Lydia. Apay, di mo kayat nga umay dagiti politiko inton birthday. Sikat ka no kas jay lakangay. Agpasikat ka man ako nakaon. Italaang mat ngagpasikat, ah. Idi pay, nalaing kan ngagpasikat. Kunamlan, asino ka? Apay, baknang ka? At kwarta ma, pagpasikat mo. Bayam ka di asyak ti mang plano iti birthday. Pangalam ko may ti kwarta agastusan. Isungarod anaglaw na. Anya? Naglon ka? Manen? Una, tapno da pag-birthday lakay. Kaya dapay utang mo ide, asan mo nabayadan? Nga uray da kala imbar barangay. At daya mo. Di ka man naging didiam mo. Nakipimpinungot kan to pa ide. Ay nalakay, nalipata kung dito'y panunot ko. Ay, Lydia. Oy, tandaan nam da ito nga ibagakin ka, ah. Saan ka nga umutang? No kayat mo lang ti agpa-impress. Ta sigurado, kasaruno day taket, stress. Pare, happy birthday ah. Kaano ka din di birthday? Ay, tal na ka man, pare. Nalipata kong ti birthday. Ha? Kano ibagbagada nga umay da mayor, governor, ken oray sa kanun ni presidente ko umay. Agasem that's ngay. Ni bakit ko ti akin aramid iti dayta? Ay, agasem man di bagbagana asaganam. May sa lechon a baboy, may sa lechon a baka. Ay, Talo aliyer kano pa akik. Ay sus, nagadugahan ti kwartayo pare. jak to pa'y kaya ta sa ganaan ti birthday. Umay kaminto ah. Agasem may taaggaon pa'y dagiti babae. Awan ti mapasama ka birthday, pare. Awan? Apay nga awan? Basta awak man. Awan mo ti update ni Lydia, ijay group chat tayo. Wen nga ron. Kanayon mo tin anak ka offline. Kasanungay jay gown. Sapay na ipareserve tan. Ay, jak mo tin makikita ni Lydia, di balay dang. Napanan na nga ta. Amangan ano na pa na insagana di covered court. Apaka angayan ti birthday nila kay na. Ay wanan niya. Ay, agasem ngay. The mayor, gobernador, kan president, kat umay. Anya tinararamid mo? Saan da kanon nga i-release jay loan ko? Nasaya at dukasta. Sikat ti aking bason. Anya tinaramid mo, ha? Napan ko lang ba't kinasarita ti manager jay paglunam ko ma? Imbagak asaan da ka apautangan. Anya? Apay hinaramid mo dayta? Para kin ka dayto nga aramidak. Para iti birthday. No kayat mo lang tagpasikat, sanain. Oray saan akong nga birthday. Ay, anya lang ang tirupak nga ipakita kadagiti inimbitarak. Siya kunti ka babain. Mabahinak pa yun iti group chat me. Bayam, sagay sak ida kadag iti babalayda. Ta inak ibaga asaanin amatuloy ti birthday. Anya? Saanin na masapol ti group chat. Ta personal ko amapan kasarita ida. Ay, awanan tirupak nga ipakita ka na kwada. Basol mau! Basol mau! Basol mau! Ay, saanin ang matuloy tay birthday? Saanin nana, awan ti maangay a birthday. Ay, sayang. Sapay, ikarigatak pa'y kumatimapan mang bayad iti gown. Saanin na masapaw, lapaggastusan nyo dayta. Apay, nagbabawi kan nga ag birthday. Ipuspon ko pa lang ti birthday, nana. Ay, mabalin ka di nga ipuspon ti birthday. Una, narigat apilito, intado ti utang may. Ay, sabagay ba't kit di pudno day takino nambarok. Panawan kayo, nana, Tamapan ko ibaga kadagiti daduma na imbitaran, asaanin ang matuloy ti birthday. Ay katuan barok. Ay kaanyagay nga rod. Wanan
Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan ka nga umutang no kayat mulaeng ti agpa-impress, ta sigurado akasarunuday ta ket stress. Tampok ditoy programa tayo. Kas tala ti biag. Maditirik nak bakit? Malamlaminak mo tan dito'y unag tibas. Kat aircon nga ro daytoy bas. Kas kalagdada mo nga agbiyahe mo. Iti day ta akinalakay mo. Maulaw ka pa'y laan. Di ba rito ak pa'y ngamin tinaudi ang nagbiyahe ak bakit? Awan pa'y aircon idi abos. Ay. Di ka agsadag kanyak. Ay, nagdagsan taulong. Maulaw ak nga rod. Manupay ay nga oras. Sakbay ang makasangpet na ijay lugar yaw. Nay, angkel. Isa man nakamuday ta pulpul-pugam nga ulo ti kaldeng. Ay, agbalin adinakdakan da ito yung inton madamdama ka anakaan. Anyat uraset. Apay ngay, tawan pa'y laang damari. Damagak man kan ni Nanang. Nanang! Kanya nga oras asumangpad damari, kanji asawa na. Ay na, imawag mo't itay kat kunan nga asidagdan. Tanay. Dandanin maluto to'y lutlutwan mi apulutan. Impakpakauna ni Maray asaan amabalin nga ginom nila kay na. Na-stricto matlaunay ni Mari. Uncle! Ilutun takid din dyan dinakdakan. Taapag isunto no sumangpat ni Bayaw. Painuman taman kid di adagos. Nagpudot dito yung lugar yun. Bakit? Imbagak mutken ka, anapudot ditoy. Taasidag kami iti baybay. Medyo maulaw ak pa'y lang Agayaba kun iti tricycle amang itulod ka data iti baryo. Naglugan taman ay. Ay katanya nga ay. Sumardang ka man arumaniklamo. Diyan imbagakan ka Saan ka nga aginom? Uray awisan da ka, dagiti ka kabagya. Saan amabalin nga aginom ka? Iti ara. Ay, rugrug yan yun sa mutan kaya ginaw. Ay, una nang. Makain inom kami ngaminan. Eksaktong tawin ton sumangpet da Maray. Ay, sa inyo unay ata kababay ni ti asawa ni Maray. No nabartek kayo amasangputan na. Anya kumangay tinakababain ni Nanang mal. Ket no plano mi nga awisan nga aginom ti asawa na. Parteken mi man. Nay, isudan sanda kita. Inaksabta ni da. Ay na, ay, nasayat man tada kayawn. Itay da kayo pa'y lagaw-urayan. Ay na, nagbuntog mo't ngamin dyan nagluganan may abas, Nanang. Kumusta Nanang? Nay, apay, kimutong kansa mo, Nilson. Saan mo iti panagkunak? At to'y ti pasarabok kada kayo, Nanang. Buko pa'y, kan tupi. Ay, agyaman na kanakaw. Kuna no nalipa, tam. Sigay, umunag kayo dita balay. Tay-tay da kayo pa'y ngururayin da manong mau, kan angkel mau. Ala, agmerienda ka, Bayaw. Ay, wen man Bayaw. Ay, nagadayo ti biyahe mi. Saan ka lang anarwa ang Bayaw? Kan may sa. First time mo ngamin nga umay dito lugar na Wen nga rod Bayaw. Saan ka madanagan, Bayaw? Man nakigayam dagiti tattao dito lugar may. Kasta ka day? Kinapudno na. At daing sagana may aparakan ka. Anya manenday tan, Manong. Ay, awan. Si kakit di mo't mare. Itamla nga impasyar nila kay mo. Paritampay. Ay, Jack paritan. Saan lang amin ang mabaling nga ginom nila kay ko? Ay, makitam day tanga ugalay. Unay matikin na stricto mon. Ay na, Manong. Bawal nga ginom nila kay ko. Patpatsyon ni bakit mo? Umay kagit din ton madamdamay dyan likod. At darigalo may kinagabayaw. Anya ti kunan ni Bayaw mau. Urahin ta ka no. Imbagak nga umay dito likod. Itay pa'y nga agur-uray ken kuana da ito'y dinakdakan na kalday. Sorpresaan taman. Ay,
Imbagam kumaa, nga agururay da ito'y arak di tao. Amo nalagtan. Tanay, marikrik na dandani akon mabartag. Medyo napudutan da ito'y lapayag ko kay. Oh, atuyin ti merinda tayo atubog tinyo kan kamuti analengta. Ay na, naimbag tada ka kasinsin. Tada nang isagana iti merienda tayo. Inton malam, agluto ak iti kankanan kasinsin. Ay na, ay mayat Tapno makaramanak man iti kankanan. Ala, ag merienda tayo. Bayat ti pa nagsasarita tayo. When saan mo't lata nagbaliw da iti lugar tayo? Nakaul-ulimak lata. Ay, saan mo ako naunday tamaray? Urayo masumip ng tabakitam dagiti agkikinamat anabarbartag di tarwar. Ha? At dapay lang, tikasta? Sigud mat kasinsin. Ay nakarwa anak kaw. At danto pa'y nakaigam iti badang amang ipukpukaw. Asinaw ti malalaki! Kunara. Ay, kunak ano awanan tikasta, nanang? Ay na, kasinsin. Kasta talaga dito. Ay, mabalin ay amaikat dagita kakasta klase ti tattao. Aging ka nga darak ngay numunda at dalata gugulaw. Ay, iso nga ron aparparitak nilakay kung aginom. Naitapay mag... Ay, sabali, numabartak nilakay ko, nanang. Iso ako nak, abawal kan kwa na ti anyaman a klasit ara. Bawal. Adulamin dayta. Sige kit day. Isat mau dayta lambanaw. Ako name. Saan ka madanagan? Da kami timakamukan ni Mare. Nagbasita babae. Kabutang mo kitdain ti asawam. Di mo kunaan. Nga under na ka ni ading ko. Ay, saan mo ta? At da ka dito'y teritoryo may bayaw. Da kami timakamukan ka. Oo. Ramanampay da ito'y dinakdakan. Sakti ng templay ti dayta. Wow. Kasla na imas nagpaiswa. Ramanam ngamin bayaw. Bagay na day talambanog. Sige. Shot mo. Ay naman ang Mari, italamanan nga kita na. Wen nga ron Ay na, sanga pulo gaya man ti anak mo, adeng. Wen manang, kaan anak ko laang idinapanabulan. Ay, husto daytan. Adon ti anak mo. Ay wen manang, talaga ahuston tani. Ay, nagrigat ti biyag. Imbag no ada trabaho nila kayo mo. Makitaltalon lang manang. Basta nasingpag. Imbag lakit di taawan pulos bisyo na. Saan akas kadagiti daddo maalalaki dito'y lugar tayo nga arta? Ay, imbag laangan Wen tako nakasaan na atultuladan dagiti lalaki nga artak dito'y. Takada malam numalpas da nga agbangkag, agiinom da. Ay, jakman ammo kadagita at tao. No payakastada. Ay, nilakay mo ngay manang. Jak pa'y nakita iti personal. Nagbati ija balay. Saan mo't ngamin akayat apalubusan damanong kan uncle? Ay sus, bartekendan ano kasta? Ay, imbagak mo't asaan mabalin abartekendan nila kay ko? Makaamuda no pilitan da abarteken? Napigsamot gayam nga uminom ni bayaw mau. Kaanakan. Un nga raw. Hagasam man, namnaminsan nga intangad nati may sa butili alambanog. Kan nagpigsang agpulutan si ka. Ngal-ngal ang ngal-ngal. Kanakan. Pay asaan nga agtagtagari ni bayaw mau. Diyan mo anggal. Bayaw, nabartag ka din. Aksaw kamot Saan ka ngagbabain? Agpapada tayo amin dito. Artag tayo amin. Nay, timakder Mike. Bayaw. Saan ka tumakder? Tanabartag ka. Ang mga numatumba ka, kahit makabasol kami kan ni Mare. Yeah! Kitam ni bayaw mo. Agkarati mo turn. Bayaw.
Ya! Anay ko. Apay kaya kinugtaran nakmatahin. Urayak lang na ipurwak. Ay, bayaw, ay sana. Ya! Ay, sos, siyak sama tanti sa rununan. Ya! Ay, maray! Umay kabay dito, oy! Ya! Darasam! Tumakdar ka na, Uncle. Unay kamatin. Maulawak nga raw. Nagaduabit ti makita. Ayan nan nga ni bayaw. Ayan nangagpaisaw. Nagpadayamot itay. Ay, sos, sa nino ngayon ti papanan na. Nagpigsagayam ti kugtar ni bayaw mo. Urayak lang na usawan, Uncle. Ay, Uy, surutin ta ni bayaw mo. Delikadaw. Ay, maray! Ay, maray! Nilakay mo! Ay na. Apay na lang. Makapadanag kayo mananang. Anya-anya ti umayoy baga. Ay, nilakay mo. Agwalwala ijay kantina. Anya? Ay, ala, apay nga eh. Kinarati na pa'y ani ang kalyaw. Ay, grabe mat ni bayaw. Ay, kunak lang arudan asaan da abartakan. Saan dakmat ngamin adengdenggan. Ay, unay kat ngaminan aya. Alaing ka anawaan tanay ar-ari bungbungan ng dagiti tattaaw. Ay, at tamot gayang black eye mo kanakan. saan matunay ang napigsa ti panang street ni bayaw kanyak. Ang nablak ay anak matlata. Ha, Daytan ti ibagbagak kada kayo asaan nyo abartakan nila kay ko. Tasabali no mabartag. wan nga raw kanakan maray. Putno gayam ti bagbagam. Anay ikaw, nagsakit pa ito'y sikigak akinugtaran na. Nabulunsa. Ala, mapantan to agpailot intun madamdama, Uncle. Ay, maray, karatista ka din nila kay Mau. Ay, uncle. Talaga akaratista no mabartag. Ay, imbag, tanabaturog mo nila kay mo. Ay, kat no saan ko anapaturog. Ay na, adupay ate, riribukan na. Mamati ako ni Jen ng kuwapagsasao. Anya ngay deta pagsasaw, Uncle. Kunana, tinalabos nga arak, itunda na ka, itipan na ka isagmak. Ay, uwan nga rod, Uncle. Kat ita, datan tinadaksan. Nakariing kan? Nagmetiturog ko, bakit? Inta nagkape? Awan ti malagip mo, ngay naramid mo idikalman? Ay, kumusta da bayaw? Ni Uncle? Nagmet istoryami di kalman Ay, awan ti malagip mo, ngay naramid mo kadakwada? Jay istoryami? Saan aday ta istoryayo? Apay, di mo malagip akinaratim ida? Anya? Uy, di nakman ang awan na kas na bakit? Itiuray ka ano man. Jak maramid da ita. Bayaw ko, kan uncle mo, danugakit dain. Ay, ingkakit di kita anti inaramid mo kadakwada. Ay, wan man. Kababain no kas tangag paiso. Ay, talaga Ay, kunada siguro amang lukloko Di daktumat ngamin patpatyan. Ay, daytan tay kunada. Tinalabas nga arak, itunda na ka, itipan na ka isagmak. Wan nga rod. Imbaglangan Tasa na sabsabali dagiti dinangram. Ay, tanusaan, naisagmak ka na talaga. Diyak pala maimulagat to'y may sa matak bayaw. Kita mo. Ay, sos, bayaw. Nagkarumatan ti pan nakablak ay mo. Dapis lang day to'y may sa isuasan unay. Di mo kunang nasakti akin aramid iti dayta. Ay, sika talaga bayaw. Nabartag ka ngamin unay. Ay, sorry bayaw. Sorry talaga. Sakmat, kanakan. Jak pala makatakdar. Gapot akinugtaram ti sikigak. Oray sika? Wan. Nakasurusuruam ay tikas di nga style ti panagkarate. Kasla mo style ni Jackie Chan. Jackie Chan ayamot, Uncle. Kat no Bruce Lee style. Dispensaran dak nadangran kayo. Talaga ajak malagip dagiti inaramid ko. Maawatan da ka, bayaw. Kas tala tibiyag
Sa bagay, basol may matlaang, tainawis na ka nga ginom. Idinto tain yunay-unay ni bakat mo, asaan na kaabartakan. Ay, mabainak iti day tangin naramid ko. Anya ti kayat yo? Aginom tayo manay. Sakti makamu iti arakan pulutan. Anya ti makunayo? Ay, sanay. Jagon kayat ka anakan. Ay, sana yun bayaw. Bawal ang mabartag ka. Soup drinks langan, librem kada kami. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinalabas nga arak itunda na ka iti pan na kaisagma. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Papana Mari Lorna. Mapanak agbayad iti bilmi iti kuryente, Maray. Nagsapa ka mo ta mapanagbayad. Siyempre, adagayang pagbayad ko. Sika, kaano ka mapanagbayad? Inton deadline ton Ay sus, at idugton ti pila. Ay kasano, nagadupay mat ngamin ti babayada. Apay, di mo ayan ang jay inwaragawag da itay nga agputid dan iti kuryente no saan ang makabayad. Ay, patyamat. Idi pa'y nga iwarwaragawag da dayta. Kun kunadalaang, patyaw! Good morning, Antay. Ay, kastamot kan ka, Lorna. Ay, umunag ka. Saanan, Antay? Iyawat ko laang daytoy bayad iti abang iti apartment. Ay na, thank you, balasang ko. Isukat ada kayo a pamilya ti paborito. Tasaan kayo nga aglangan nga agbayad. Ken nasapa kayo nga agbayad iti abang yaw. Siyempre, Antay, adagayang pagbayad ko. Ay, mabit lang. Ikan ka iti linutok asalad. Mabit lang tayo nakalaan ni Jeref. Urayan nak, Sige, Antay. Ay na. Nagragsakan na ito, abakit. Basta makabayad ka iti nasapa, at dapay itid na alibre a merienda. Na, unay kat da ito at taon ay umawawag. Hello? Hello, bakay? Saan ka nga umawawag? Tamakipalpalingki Nagado ti awit ko. At nakabay lang dito palingke? Kahit anya ngay. Nagadumit ti pagpagatang mo ngay. Ginatang mo matlaan dyan t-shirt ako na. Wen, ginatang kon. Dyan ngay kaya't ko asidahid. Wen, may 1 kilo a karnit baka ti ginatang ko. Kurang pa'y ayaday jaykan ka. Pangrabyan tayo deta. Dyan ngay para ito bigat. Wen, ginatang ko jay 2 kilo a karnit ti manok. Sige tani, agawid ako. Nagdagsan da ito awit ko. Sige bakit. Love you. Mama. Chup chup. Love you, mama. Chup chup. Nagmayatin ti ag-internet dito yung balay. Bakit? Tumakder ka man pa'y dita. Itay kapaylaang anak katugaw dita sa ngwanan ti computer. Agris-research sak nga ro. Dagiti ubing laang ti ag-research. Apay, anya ti i-research mo. Kat saan kamot nga estudyante. Ay kat, kumpurmi ama research O anya, nakaluto kan? Naka-pressure cooker pa'y laang di karni ti baka. Tanag-kulbot mo. Aywan gaya bakit? Nakabayad ka din iti abang dito yung apartment? Una, hindi pa'y napalabas alawas. Isumot laga man nakaisom kanyak di bakit nga aking kuko iti dito yung apartment? Di kay pa'y amaw ta bayad. Ay sus. Isunsamot day tagong Di kay makabayad. Kung ano kailangan ka. Kung hungtan naman ang dagiti sana nakabayad iti rentada. Ay, kasi damay. Awan siguro pa'y ti kwarta pagbayad daan. Ay, piman a panagbiag. Apaw, original day ta t-shirt mo? Anya iti panagkunam pare? Kat no nangina ti kasta brand. Original day to'y pare. Apay, ti kunam, jak kabalan ti gumatang iti original? Nabaybayagan ar-ara paapag ti gumatang iti kasta brand nga t-shirt. Jak makagatang tanagnina. Ni misis ko ti gimatang? Ni misis ko nga main. Termi nagkuripot.
No igatangan nak iti t-shirt, yes, agbebente. Ukay-ukay. Mabahinak pa'y amang isuot. Sa baling amin ni misis ko, pare. Basta day pagatang ko, uray nang ina, gatangan na. Ay, imbag ka man. Nagswerte ka anaadaan iti kasta amisays. Sus, naunaanak iti parkingan ah. Sa dino nga tanti pang iparkingan iti dayto lugang ko. Ay sus, umasidig dito'y ayan ko ti bakit nga aking kukuha iti apartment. Ung tanak nga ta. Ay, anya nga ta nga iti rason ko. Ay, Peter! Good afternoon, antay. Anya nga ante. Mami, kunamlatan. Ha? Mami? Kasapulam ti pagparkingan. Uwen ko mami. Ay ngam, naunanak mo ten. Nagparkingan damutan iti tricycle day ta pagparparkingak. Saan ka amadanagan? Tapapanawag ida. Ha? Papanawam ida? Kat iso damat ti mo na nagparking? Ay! Awan karbangan dang agparke-parking. Ta saan dang agbaybayan iti abang da. Kastaya. Nagposkolkit din tiro padagitang agparparking. Saan damat nga rod analaing agbayad. Sa dino iti pangiparkingan da iti paspasada da at tricycle da? Ay makamudan awan bibiyang ko kalakwada. Aguray ka lang dita Tamapan ko man kasarita ida. Ay, mabiit laang baraw. Ay sus, addaman maungtanin nakaruba. Lakay, apay nga yung imparking mo matanday talugan mo, di tapag ni parparkingan dagiti kaaruba iti tricycle da. Isumat imbagatilan, lady tayo. Hindi ba yam? Kagurgura na nga minda kita. Ta saan da nga agbaybayad iti abang da. Dito nga ruting bagana. Kano nagsingpot kanyak day ta abakag. Inikanak manen iti bag nga impasarabo kano jay anak na nagkapoy jay Canada. Ay, kita umanlangan niya. Nagaduti ititid na. Basta on time ka nga agbayad iti abang. Ay na, kayat na kasi ka. Pare, nasapa tayo ang nagsweldo ita. Ha? Adan sweldo? Kabuan. Wanya, mapantaman mo't ag-happy-happy. Nabayagan na saan ta nag-happy-happy Ay, wanan niya. Intun bigat ti malam. Gusto, ta biyernes intun bigat. Mangilibasak man nga rod iti sweldo. Ay, kuna. Sagpaminsan lang, mat. Uy, pagkitaan tanto nga. Mapantanto mo't ag-bidyoke. Ibusan tanto, timay sa akis abir. Hello, Lakay. Hello, bakit? Agawid ka kadeng. Madamdama pa'y. Apay ay Dagasan na kumata, daak dito ilay. Kanya tira aramidam kita. Napan ko inruar di sweldom. Inruar mo man amin na Wala, tanagadumag ngamin ti babayadan. Ken kasapulan nga grocery akmanan. Nagbitmad ta na maibus ti kwartakan ka. Ne, agungot ka. Kasano, saan pa yung maurasan na ita sweldo na inruar mo kat na ibus sa dagos? Ay nalakay, nagado ti paggastusan. Nagastos ka kit di ati ko nam. Di mo amot yung budget. Ay, kumpor mi tigat gatangam, oray saan mo't nga importante. Ay na, nagado ka nga mo mon. Umay kakidin, ta umay na dagasan. Ay na, saan ka man nga agmisumisuot? Awanin di sweldo. Intad kumatkan ka di resibo iti panag-withdraw. Intad mo pa'y lang. Sang agasot lang tinabati. Imbag atad dapay imbatik asang agasot. Saan a negative? Ayun gayam, idagas mo dita pagbayadan iti internet tagbayadak. Ay, anya pa'y nga tati mabati di ta sweldo. Orayan na ko na, tagbayadak pa'y iti cable iti TV. Ay, awanin di plano mi kinikumparik ang mapanag-happy-happy. O, Lakay. Anya ti makunam iti da ito'y indasar ko apang rabihan tayo. Nagadumat na putahi da gitoy. Agasam ay. Adda lang arodad karne. Adda pa'y natang. Kat, kasta nga rod ti kunada a balanced diet. Ay, Lorna. Kisa man ti kinagastaduram.
Seryoso ka? Apay, ipagarop mo nga gang angawak. Nagrigat ti agbirok iti kwarta. Isu asurwam mamat ti agimpad. Ay na, no amom la kuma nagrigat ti agbudget anya. Kakaasi ak amang bun-bun nat day ta inyen trigam kanyak asweldom. Amok ti agbudget. Iso nga uray kaskasano, makasida tayo iti naimas. Ay basta, agimpad ka. Masapul mo't nga adda ibatim iti ATM apang allowance ko. Nawatam. Good. Adamot latamat da pang allowance mo. Ay nalakay, laglagi pam day ito nga ibagak Ti asawa nga amuna ti agikonomya. Saan to amabisinan ti pamilya na? Nagrigat ti agtrabaho bakit? Kunam day ta atagaw awat kalaang. Ay na, nagadu ka ngayong bagamon aya. Siya kung ti mangigam iti ATM ko. Sige, sika ti masurot. Makaamu ka nga ron. Mari Lorna, saan ka nga gudong ita? Ay saan mare, dituyak lang balay. Uy, agkuyog ta kumamapan agbayad iti kuryente. Tapno da kay si istorya kay ati dug apila. Jak pa'y agbayad iti kuryente itang. Kat no sigod nga on time kang agbaybayad. Anya tinapasamak? Awan pagbayad ko. Uy, kastala tibiyag at talaga mare. Numaminsan, adda pagbayad. Numaminsan, awan. Adda ngamin kinilakay ko ti ATM na. Iso kanun ti mangigem. Di na kayat agastusag ti sweldo na. Si kanti nangigam iti ATM mo, pare. Intad mat kanyak ni bakit ko, ididinawat ko. Mayat nga ron no kasta, pare. Iso ang matuloy tan ang papan ag-happy-happy. Uy, dahil tati mayat. Alamod gaya man. Napay adinak rining ni bakit. Lorna, itimplanak man iti kapek. Lorna! Napay nga awan sumungbat. Lorna, nakailad ka dita sopa? Ay, kaririing ko. Agpada tamot ang nakaturog. Nakaturog ka? Anyat orasan? Napay ngay, nagsardang mat na wall clock. Awan bateryana, iso asim mardeng. Nakalutungan iti pangaldawan. Awan bagas. Kat, anya nga ron tiraramidam dita? Maturog ka, tapno tipid. Awan gastos. Anya? Ano sa nyo ti agsida iti kape? Kapilaang, tanaibos ti asukar. Amo mayang agsidak iti kape? Ay kat padasam ita. Di mo magayam kayat agastusan ta swildong. Inaman langin, gumatang iti asukar dita kantina. Apay asaan mo tin arumrumwar ni Mari Lorna, di tabalayaw. Saan aya? Saan nga rodan? Agsakit aya? Saan mo? Apay nga rod asaan arumrumwar. Iti, pasaray labsan nak no kasta ang mapanagbayad iti kuryente. Sige, panawan ka pa eh. Napan kan samad gimatang dita kantina. Anya nga dita ginatang mo. Anya, kit din da ito at tao tila madlaw naman. Aso kan samad dita ginatang mo. Apay nga 1/4 laang mat dita. Chismusa talaga dagito akaruba. Apay ngay. Kusilapan nakmatan ti bakit nga aking kukwa iti apartment. Ha! Dagiti saan nga agbaybayad iti abang danita? Hay, agbayad kayon! Duwan na bulan na di kayo nakabayad. Mami, Na, asino ti saan pa yan nakabayad? ay, di nakawawagan iti mamay! Ha? Damagan pa lang. Kat duwan na bulan asaan kayo ang nagbayad. Duwan na bulan na ya. Ha! Damagan pa lang. Ilamlam mga nyon ti babayadan nyo kanya. Ay, pumanaw kayo. No saan kayo ang makabayad? Lorna, agring kan. Lorna. Maturog ang amom. Apay aya. Bumangon ka man dita. Itay ka pa'y anakaida. Masikurahan ako na mangkit-kitakin ka. Kaya't mo gayam nga awan gastos. Di agid idda aklaangan nga agmalmalang.
Naumpay naluto amakan. Awan ti mailuto. Tasikan ti mangigigam day ta ATM mo. Kukamlatan day ta sweldom. Apay adi kagsilaw, nagsipngat. Di mo ayan nasabat dagiti imay nagputod iti kuryente. Anya, pinutdan da tayo iti kuryente. Kat, ayan na kumang iti pagbayad ko. Ay. O sige, isublik nga rod ka ti ATM ko. Makaamukan ka dagiti paggastusan ha. Ngam na di mo liplipatan ti agbayad iti abang iti apartment. Tani, agong ungitan jay bakit. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Ana daw iti pagsasao ako na. Ti asawa nga amuna ti agikonomya, saan nga agbisin ti pamilya na. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Mami, asino tinangan iti fried chicken nga in ref ko? Balunok kumaday JJ school. Ne, jak mo Sika, JR, mahilig ka mangan iti saan mo ako kwa. Agtal na ka man. Apay asyak man ang tipabasulam. Awan nga minan jay balunok kumay jay school. Okay manan aya. Anya manan, ti pagapapaan nyo. Jay fried chicken ka no di taref. Anya? Fried chicken? Siguro, ni daddy tinangsida. Mabisinak gayam di sindakaw. Ay unay kamutan. Apay basta si daang matlatan. Damagampay mo't ano asino ti akin kukwa. Lakayan ka nga awan manak-nakam na. Ayan na nga yes nga gasot dito pitakak. Right, tindak ang trabaho. Aguray ka man. Mapana ko na ata ni Aldawin. Aguray ka kuna. Ne. Apay kapkapan nak. Mapugpukaw di sa nga gasot ko dita pitakak. Igatang ko day di iti sabon na paglaba. Di nakikyan Inalam di sa nga gasot ko niya. Irwar mo. Paglaba kita kasapulak ti sabon. Anay ko, apay nga ngagkadal ka. Maruwam kan nga agalay ti saan mo ako kwa. Ayan di kwarta. Paggasolina lang. Anya? Awan paggasolinam? Naibus nga ron ti gasolina di motor ko. Kahit nangipanam di allowance mo. Naibus Kano sa nga ribo di intad ko nga allowance mo? Naibusan na daga. Minakon. Hoy! Jay sa nga gasot kaw! Isublime! Jay kwartak! Isublime! Ay na! Nagapa kayon sa manan kanila kay mo. Ay na, kasano adyak apaan? Kat intaray naman hindi kakaiso na kwarta. Binarsak mo pa yan iti walis. Hay! Marmarwam gaya man. Ay na, kanayon kayon samutan nga agap-apa. Ne, kasano nga mo? Si kamay. Kat no agkakaruba tayo. Mangmangagmaw? Makitkitak pa'y Siyak pa'y ti kunam. CCTV ko naman. Nakalaba ka din, tinay. Bay, ampay lang, day talaba-laba, tata. Umayak pa'y lang makichismis dito kantinam. Ay, awan pa'y dagiti babay at chisbusa. Tamadamada pa'y lang aglinlinis kan aglablabay day babalay da. Imay ka din gimatang iti sabon, jek arubak animilda. Ay, saan pa'y mate? Katno aga-apa da nga agkakabalay. Aya. Aga-apa da giti anak da. Kan uray iso da nga agasawa. Kanayon da mga agapa. Diyak gamin makitkita kay. Katno pasaray barsakan ni Milda nila kay na. Ay, saus. Daitan ti maday. Kasi tay, nakita ka binarsak ni Milda nila kay na itiwalays. Imbag ko ta saan anatamaan nila kay na, ta nagparta ka nagpataray iti motor. Nalaing nga ron nga aglisi nila kay na. Una, kanayon abarsakan ni Milda, di ka marwaman. Awan lang arudan, Sir Beng. At napilaganas mo ang makitex iti baba.
Ay! Agtal na ka man! Bumanarsak ka itipinggan! Baibos tipinggan! Sana ka madanagan! Puro plastikan dagitoy! Ay! Sus! Agli siya lito! Narigat ti maparsak itipinggan kan malukong! Kanya ti mapaspasamak ditoy. Damagang pailaang mat. Ako, Kanayon damat nga agap apa. Ay! sumardeng ka na bumanarsak. Bakit? Apay kumapagsardang anak ngay. Barsakan ka aging gatkay Ay! kaya. Ibatam da kita! Ibatam! Diyan, panawan taidan. Bayan taidan nga agapa. Narigat na may raman ta. Ay! Panawan taydan. Ha! Ibarsak ko kan kada ito rice cooker. Ay! Bay anak! Bailaan da ita! Ay sus! Di mo ibarsak! Di mo ibarsak, nay! Ha? Ay, nangig mo day chay, tata. Kasla damot na buaw. Di damot balay damilda. Ay, Wan. Kanya nga ti mapaspasamak. Inaman kitaan. Ay, agsubli ka dagos Ta istorya, ano niya tinapasamak? Sige, tata. Ay, anyan. Nabuong jay tawa mi. Apay ngamin, aya. Anya tinapasamak. Agasam day tapan nakabuong titawa yaw. Baso na, buo a rice cooker di imbarsak na kanyak. Ala, imbag tawan innapoy na. Ada sayang giitip. Si kanto mga meng. Nay, paagungag ka manan. Dagayang chicks mo. Ha? Adda chicks mo, pare. Ay, jak ammo kang kuha na. Ay, ada katitiks na. Nabasak ijay cellphone na. Oho. Ay, sos. Sino ti chicks na nga, Marimelda? Nasakit tinakam kumaray. Umay ka man dito, isalbag ka. Ay, anay ko din napungutan. Anay. Pakalbuksan. Ay, agsardan kayo. Anay ko. Ay, karuba. Umay kayo tumulong nga, ganawa. Basta! Ay na, kasta tinapasamak, tata. Kanya tinapasamak. Puro katawa mo, tinangag ka. Awan mo't inistoryam. Ay, jak pa'y na istorya, aya. Awan, nagkatkatawa ka laang. Ay, aya. Sige, tarugyak nga istoryaan, tata. No apay, abinarsak ni Milda nila kay na. Ay, uray la na pinungot-pungot, Tata, gumatangak man ni Tibagas. Ay, tinay. Mabit lang tanay at danian. Ay, wunan niya. Ay, mangag ng tukit din nga istorya at tiinakan amana. Ituloy mo to ti agistorya intun madamdama. Basang, manu akilo abagas tigatangam. Siyak man matiag buya. Sikamot la akanayo na. Buyaak nga ro jay tuloy jay drama. Mudtoy ta remote. Di mo ilamang. Ay, di mo maala kanya. Natatayin silsil na talagan. Itad mo kanyak tani mangrugin di basketball. Ipilit mo nga na. Anay ko. Kaslamat tan kagat ya. So ti panang kagat mo kanyak. Anay ko. Aga pa kayo manan. Tapna mo yo. Ichis-chismis na kayon. Di ta karuba. Anya? Agtala ka man ngamin. Nangig mo na jay. Ichis-chismis da tayon di ta kaaruba. Ay, di kaaruba tayo ani Auntie Tinay. Tila is-istoryaan na. Kababain tayon kadagiti karuba. Ibagam ka ni mamim dayta. apay asyak laang ay. Kuno sika ababaero. Sadot kan sakit ti ulo ti rason. No apay nga dalat ta panagaapa dito a pamilya. Isukat ajak latag tagtaga rin. Tani, kababain ka dagiti kaaruba. At yun tibagas a kinatang kong. Ingkay luto. Siyak. Apay anak laat na. Siyempre, sikat ti ado ti basol na. Na. Iso arumbang laang asikat ti aglutaw. Nalpas kayon anangan? Pinanawan nyo latan dagito'y nanganan nyo? Di yu pa'y kinalungkam? Ay! Ayan nyo! Kabalay kaw! Ay, agwala akmanin dito no kastoy lang! Puro kayo sadot! Puro kayo cellphone! Puro kayo TV! No agpagatang kayo! Nakalalis ko kayo! Ngam no trabaho dito balay! Nagsasadot kayo! Apay ta, umanungat ka manan aya. Kasano ajak agungat? Siyak manan ti patudunan nyo nga ginaw!
Kasi mo nagluto. Karumpang lang nga. Tasya mo ta kanayon ti agub-obra dito balay. An! An! Umay ka man! Isarding mo pala pa nagsil-cellphone mo. Ha? An! Dayta! Dayta pa'y ti may sa a problema. No apay asimadot aminan ti kabalay kao. Apay manan aya. Apay manan? Apay, imbaong kan? Ingka ginaw. Di ka reklamo na eh. Ni JR ngay. Ha? Anya ti aramidan na. Hay, may samot dayta. Imalaki ni dadem. Agtal na ka mamait. Bayan, tasyak ti mga baon. Jar! Jar! Apay! Umay ka dito eh. Maayabam aya dayta. Kano imalakan ka. Nagriga lang aruden ang maayaban sa dupay. Umayan! Darasam! Imalakan ka anabuntog, tigaraw na. Ha? Apay, daddy! Ni manang mumuti aginaw. Si kamat ti agwales ken aglinis dito kusina, ha? No kayat na Awan ti baro a sapatos mo, no di ka tumulong dito'y balay. Daddy, siyak ngay mat. Hindi pa lang agpagpagatangak iti pantalon ko. Nalawag ti kinunak. Awan ti maigatangan no saan at tumulong dito'y balay. Ayan nandiyo walis. Sige, aginawak mat ngarudan. Sige, amin dagiti naglutuan a kaldero. Inawam. Kat si kamot JR. Jak kayat anawara dahi sa kusina, ha? Sige. Bakit? Umay ka. Papananta. Basta umay ka nga road. Ay, di nagkuyudan! Papanantaya! Tugaw taman dito'y roar bakit? Jak pa'y gayam nawalisan to'y arubayan. Nagadumanin tinatin nag-abulbulong. Bayam ka di pala dito agwalis-walis. Nene. Aping inigamam to'y ima. Kaya lumabas madamdaman ni kumarim at chismusa. Ni Tinay? Wen. Agkita manin iti maistorya na kadagiti karuba. Istorya anak manan ah. Isungarod nga holding hands ta. Tapno makita na di tagap apa. Kaya wanton ti istoryaan na. Mabainak pa'y kit din arumor dito. Nene. Kita. Anday ta ni Tinay. Arakupin na ko na. Anya, ay, di ka lang mabay. Sige, kitin. Pagbainan ko ba? Sige. Anya manin ti umay mo istoryain. Nagapa man ang dagiti karubam. Anya manin nga iti imbarsak ni Milda kinilakay na. Sige, agistoryakan. Ay, kwatata. Saan damot anagapa? Nalabsak mo't ida nga agin innarakop di tarwar ti balayda. Ay, kasta. Wan, nagkiss da pa'y Nay, sweet da nga ruday. Urayek nga rod nga addamanin manabtoog ija balayda. Angam, awan mo tan. Nakadlaw da siguro Mayat ko maano agap padalata. Tapno adda umay ko istoryaan. Kat, siyak manan tibida. No agistorya kiti maipapan itibiyag na Milda akarobak. Apay anak ko namday ta? Kat no siyak tidenggan dagiti padak at chismusa. Angam, anya ngayon ti istoryaak, numayat matan ti panaglinangan da nga agasawa. Ay natinay, isardeng maun ti agchis-chismays. Di ka makibiyang itibiyag ti karubam, tapno di kanto mabainan. Tikit di aramidam, agawid kan, taing kamit agtrabaho ijay balayaw. Oh, Maritinay, agtantan o kamot di tatawa yaw. Ay, wan, Marimilda. Mas daawak tanakalukat mo't amin atawa yo. Sigud mo't anakarikap. Wen amare, tamabainak, ngamin kanayon kami idi nga agapakin nila kay ko. Ita nga ay. Ay na, saanin mare? Makita mo't anag-sweet kami akanayon. Apay mare, saanin ababaero nila kay mo? Nagbiit mo't tan nagbalbalew. Ay na mare, awan babae na. Suspet sakla ang dayjay ide. Ay, kasjay?
Iso nga awanan ti maistorya dagiti chismosa. Ah? Sige, Maray. Tain nakagla ba? Panawan ka pa ya? Sige, Maray. Ay, nasilyan ti chismosa. Nasayaat mong iti kasta. Saanin nga agchis-chismis. Ay, kastala ti biyag, Melda. Adu at talaga dagiti tao aman nakibiyang iti biyag ti akin biyag. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao, ako nana. Di ka makibiyang iti biyag ti kaarubam, tapno di kanto mabainan. Tampok ditoy, programa tayo. Kastala ti biyag!